محمد نزرون خلکی بانگلادشیه و او 2 سالن لترکیه دمینه. ناظر برین قاچاقی هاتیه ترکیه داجبرجی برای خابده اوروپا. گره خوی 6 سالی هفجیم و مالبات داخل دو خواهشتیه و برای خدای ریان. لستنبولی او 2 سالن بیکار، بیپره و بی جیلو مالجی. لگوری که او دیبیجه جروجه که هاتیه و لکوچه هندمینه. نه دکاره بچه اوروپا، نه دکاره لبر کاری که بکه، اونه جی دکاره بگر ولات خواه. Ben geldim ama bu para istiyorum başka mamlakat gittim. Ez hatim lê ez dixwazim biçim welata gitin. Ji bo vê jî gelek pere lazim in. Ji min re kar lazim e lê kes kar nade min. Kar hene lê nadin min. Carna ez dixebitim lê niha kar nîne. Mobayla min hat dizîn. Pereyên min hatin dizîn û niha jî ez li kuçeyan dimînim. Şimdi ben sokakta kalıyorum. Türkiye buya istasyoneke penaberên ji çendîn welatan. Wezareta Navxwe di amarên 10 salên dawîn yên koç û koçberiyê de eşkere dike ku niha derdora 3 milyon û 700 hezar Sûrî li nava Tirkiye ne. Bê wan nêzîkî 2 milyon koçber jî serbiştî Îranê re ketine nava Tirkiye. Her ku hejmar zêde dibe, dijberiya li hemberî koçberan jî kûr dibe. Li gor pisporan, polîtîkaya koçberiyê ya Tirkiye alarma metirsiyê lê dide. تجربه که ما کوچ و کوچبریه جمج و هیا لی حتی 2011 همو خبات بن بان سازین امنی ده دمشین لی پشتیوید بن بان وزارت نافخه ده مدیریت کوچبران هاته وکرن که ماسی هلبت هنه بو مینا کوچبرک بچه آلمانیا پروسیا چاوانیا چارن ویساوی دیار و اشکره لیلبا ما او بریکو پیکی نینه کو سیستم او قاس کوچبران دناوا خوده بحوینه لگور آمارین وزارت نزدیکی میلیون و 200 هزار کسی مافی اقامه برگرتنه. در ریزا یکی دا به 138 هزار کسان افغانی تین. سوری به 126 هزار کس در ریزا دویم دنه. در داویه ماه هفتان یا 2021 دا بهتر جه 30 هزار افغان و نزدیکی 11 هزار جه سوری به صدمه کو بره نیاسایی کتنه ترکیه هاتنه گرتن. باجاره کو هری زده کوچبر لیدمینی جی به 528 هزار کسان استنبول. راینستر روداو استنبول.